twongeye kubasuhuza amahoro Imana akomeze kubana namwe muracyari kumwe na GIHEREREYE Real Estate ya company ibafasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza. Ahangaha mumbona rero ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali neza. Uri kubona ko ndi mu muhanda mugari ugendwamo n'abanyamaguru ndetse n'imodoka. Nkaba negereye umurenge wa Kigali nimba usanu neza umurenge wa Kigali niho mpagaze ubu ngo. Ruguru yanjye hakaba ari centre de santé ya Mwendo. Neza nkambazanye hano kubereka ikibanza cyiza cyane kuva hangaha nkigeraho ni metero 20 gusa. Muze tujyane nje kubabereka. Karibu. Nkuko nandi kubabwira rero iki ni cya kibanza cyacu tugezeho muri kubona ko ari ahantu heza kandi hanini muri macyano ni heza cyane kandi ni hanini haragutse. Ikindi cyiza cyahangaha ni ku muhanda hari abantu haratuwe hari amabotike hari ibintu byinshi ibikorwa remezo byinshi cyane kabisa ni heza kandi ni hanini. Nk'ubu duhere kuri ino bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri ni metero 20. Twahera hano kuri bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri ni metero 40. Muze tujyane nje kwabereka. Ariko muri kwibona ko na ahantu heza cyane ni hanini harisanzuye wahashyira amazu yawe wahashyira ibintu byinshi bitandukanye mu byukuri hano hantu ni hanini kandi ni heza na ahantu hanini cyane mu byukuri nkuko muri kuhareba kuva kuri brone ya mbere ndi kubereka tukaza tukagera kuri brone ya kabiri ariho hahangaha ni metero 40. Twava kuri ino bone rero tukagenda hariya ku yindi bone ni metero 20. Mu byukuri na ahantu heza cyane ndabizi kuri buze kuhakunda kandi uri buze kuhagura. Twarabwiye ngo GIHEREREYE Real Estate ni company nziza kandi yigabanyiriza abaturage tukabahera ku mafaranga make cyane. Tekereza ko hano hantu hose majije kubereka turi kwagurisha miliyoni 30 nawe uharebe urebe ko ayo mafaranga huye n'aha hantu. Mu byukuri kandi nta nubwo tugumisha kuri miliyoni 30 turagabanya turaganira nuza ndabizi neza ko turi buze guhuza. Ni heza cyane kandi ni hanini mu byukuri hano hantu ni heza ni hanini haratuwe hari umuriro hari amazi hari amabotike hari amazu mu byukuri nkara hepfo mwahabonye kuva hano ugera Norvège aha mpagaze tuwavuye tukajya Norvège nta ni birometero 2 birimo ni hafi cyane y'umuhanda kandi ni heza. Ikindi kandi ushobora gukunda hano hantu ukibaza ngese hano hantu ko makunze nahabona gute waduhamagara kuri nimero ubona kuri ekra yawe cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp tukagufasha. Nkuko mumaze kuhabona rero na ahantu heza cyane nizere ko nawe uri buze kuhakunda ukaza kuza kutwandikira cyangwa ukaduhamagara turagufasha. Turabategereje turabakunda bye.